Acá Willy Talwara, aquí Chawi Sampi, Saranta, aquí Purillaris, Burata, Barca Chiraca, Sapa, miércoles, Huracan, Sipanua, Skirjama, Aymara Rusata, Yatinta, Uija Utjaski, Gatokitja, Ilata Vidal, Hupawa, Purtan Haraki, Kabata Skirjaba, Yakam, Tanaktoki, Yathatawi, Yahumarakar, Yaticha, Uija Utjayapatak. Kabaham, aquí Punarun Tasillari, Yatichire Vidal, Walikore, Waki Chawer Purtantak Bayam, Perun Tasillania, Uintani de Campi, Yatek de Campi. Sumas Kirukipana, Hilata, Kuyakanaka, Wainuchunaka, Ukakipkaraki, Manakaru, Hilira, Uki, Teikanakarunt, Anipsma, Kalwana, Ukakipkaraki, Hilata Edwin, Hayaya, Sarantanyaniaka, Aymara, Wakicha, Wisampi. Ukabawa, Hilata Vidal, Ukabatua, Hupas, Hadia, Port Adaharaki, Barca Chidaka, Kilkaya, Tasip Hayani, La Piraka, Kabatas Kirikaba, Kilka Kayataki, Istakayataki, Sasinsa Akalwana, Hubarakaru, Abais, Alita, Haraktawa. Hilata Vidal, Hichuroha, Kunhatsa, Yatinta, Wayari. Masinaka, Hilata, Kuyakanaka, Humanaka, Kitinakati, Anisipta, Humanakarua, Simon Apsma. Kaukira Rusa, Kuma Hakawi Nikas pasa Ukumawa, Aymara Rupansa, Castilla Rupansa, Quechua Rupansa. Nairaja Yakayana Kauthana, Yakasutina Campu Intatana, Hichasti, Machakriana Kasutharaki, Ukasti, Kunhamatsa, Aymaran Hasutin Chetaspa, Hayuka Toketua, Uintaoyani Hilata Edwin, Akasti Señora Kiwa, Machak Aruna Hata, neologismos Sarakiwaka, o nuevas palabras, castellano Arunja, Ukam Sarakispawa. Entonces comencemos rápidamente con la primera diapositiva, Sasira, Bait Ayari, Ukabata, Hankaki, Yathata, Wimpi, Saranta Yataki. Hilata Vidal, Machak Aruraka, neologismos, Sasira, Saraki. Ukamawa, así que mis estimados, les voy a pedir por favor que todos prestemos atención. Muchos tenemos el dominio de la lengua aymara, sabemos, conocemos, pero siempre podemos aprender nuevas palabras, aprender más palabras. He aquí algunas sugerencias, por eso decimos neologismos o nuevas palabras. Aymaranja, sutinsta, rakiwa, machak, arunak. Anchita Unihañani, acá Yakha Hamokanja, vamos a irnos a la siguiente diapositiva y ustedes me dicen si conocían o no conocían. Nairida Ampi, Guatjajiwasa Ullartañano Kumaha. Acá Universidad, Sasin Ainachanha Unistaniski Castilla Arunham. Ukaha Aymar Arunha Kunhamas Untatapacha Hilata Edwin Yatiskati. Ukabawa, Hachayatekan Uta, Hisdawa Hilata Vidal, ¿no? Entonces, mis estimados para todos, ¿no? Efectivamente, si antes no había el término universidad o no había esta institución, con el pasar de los tiempos, los últimos 10 años, 15 años, ya se va usando una palabra que significa hachayatiñuta o hachayatekañuta. La institución donde no es solamente una educación primaria o secundaria, sino es más grande. Por eso en castellano se dice educación superior, ¿no? Ahí el nombre hachayatiñuta para referirnos a la universidad. Así es, Payer Jabocaja Hospital, Sociedad Guasaraki, Local Jabocasa Jatasis Karakiwa, Istanwa Castellan Arunja Hospital Aybarat Jaisnawa. Qollañ Utayan, Qollañ Uta, ¿no? Nairaja inasa ya sapama ineja utapashpana qollasita China, hichaja aka qepa maranakanaja, yatjata tanaka utje, yathachayatinu tanakan yatjatanipje, ukat qollirinaka utje. Hal hupanaka pi uka Qollañ Utanaja irnakapje. Ukatwa Qollañ Uta sasina untata, hospital hayukataki. Kabau se doqit bahi qilaqata qatasiraki, hilaja hachayatin utaru sari. Mi hermano va a la Universidad Cisnay Castellana Ronjanicha. Ukam Cisnao ya kaya Qollañ Utampisti, Saraxnao, mamita ha Qollañ Utaru Saranis. Entonces vamos con otra diapositiva, se sirva y tallar y cobata aquí por ahí ya tinta ya está aquí. Aksa tokenha, unhaskano ma hamoka, kwaha kuntijo sa kalkantiktana, kalkantiktana kaha atamiri satapi aymara runja. Atamiri Castilla narunja sarakiwa computadora, ukatakiwa, ¿no? Atamiri ukau hilpacha apnakata, ya kepanha, maita sitakis utkakirakiwa, ya kepanha hankakirakiwa arstana, computadora hao han walikitsa sinswal. Hilpacha nha apnakata rakipi atamiri. Atamiri ukawa computadora uka arutaki hilata. Entonces decimos a la computadora en Aymara atamiri. Así da sayari, como aquí ya jabokan piraki, celular. Ukata que ha uthara kipi aymaran ha hasta que hana muy que ya kasganta tas
Ukan pirusa, uka celular, uka takisti, sapa mainu apnaktan hanchita kan snaya sap atas kucatwa, hausanya tekyu apnakata. Uka tua ma pasu tinaksa hupaha katokawera ki mayasti hausanya sanyataki hanukasti kunhamti istatar hama yakepan sapara kinpi chililiri. Chililiri hanukasti hausanya. Hilpachaha arus kiptanya taki mainir hausan tanya taki apnakata ukatawa uka arum pi hangka sutimpi kepararaki celular ukatekia. Kaporis que usted que no que hausaya que chacatawa así da usaraki mi computadora o mi celular está perdido así da castellano arud hasarak sta barca chidak. Kabatawa y choro haibara ruta yatinta taski akamachak arudaka machak yana karkur hamsa sutins da ukatokiwa yatinta taski haricha hilata vida. Ukama wanchit kamaha mapusi machak arunaka yakapanha inashan machaka nakamagarak chumana gatakeha yakapan wali istada kheu apna kata kheu kat haj ayatin tau kata saraktanwa qolyanyu tau kakipkaraki akan ha unhas katanwa atamiri ukamaraki hausanya hanukasti chililiri ukanaka wanchit kama unhas tan. Vamos con otra diapositiva, así la sellar y ukabata indas kakinya taki hilata vida lo que educa kaya kauna ka mai atay nampi kama kabo kana unikata sa kiw yatin da ni choro. Ukamao hamo kanak unhasawa ukahma wainuju hasta haltaski pekot halayas pacha muyataha ukaha kunas ukaha Castilla narunok sisnapia kaha futbolista deportista futbolista ukataki. Así es. Aymara runsti pekot anatir. Anatir ukasti cualquier jugador más pain, ¿no? Pekot anaturi. Ajá, pekot anatiristi ukaha kititi ukah pekotampi anatki pekot takiri ke halu kuparupi ukum sutinchata. Pekot anatiri yakapa pilut anatiri sasin sa sapha kiraki hilata el. Iwa pekota la pelota, ¿no? Así es. Anatiri por jugador. Paru el jugador. Ukaparua hiktapti ukatokenha. Kaisara baha ko ba haboka ut kala kuyama kisukaha wali podi abrakata da kuro sote COVID-19 yang kausun pi kata hotika dukha akura ka da Ministerio de Salud toqit sa khadi abrakata haditi sapa baidita khiwa abdakawi khasasinsa sawoya pharakiwa kura soka ha kamawa uksa tokata unistan skiu castellan arun hasaraktan wa ma barbijo hanukasti mascarilla ukamuntata aymara runsti kunarun tatasa akaha ma nyukuru untatapi nyuku hanga nyuku sapharakis hayu kapash pasutin bipi khepara wayera kya no kamao ka thaniki chaha aka khepa marana kana hanipi uywaruki nyukunta nya haspat hang kwasti hiwasasa nyukat asidaksna hilata ukatwa barbijo ukata keha aymara runha nyuku ukasutin pisa uthas warwijo sasin saphakira kya saphakira kyu katha ustu pachaw ya khepana kaha ka nyuk kapasita o sinsa arsuta kira kiu hilata ukasa ukamatua machak aruna kaha hukat instas kaspa ya khepcha kana kana hilpacha apna ka pharakispa ya khepansti hani kira kwat hiwasat khamaski hiwasati untanyani hiwasati ukuma wilamasina karusa arhayan ukarsaha hukam pi ukamachak aroha apna kasin kamawa kusudokin ma qiyaqtaw tkaraki peqot anatri rakaha dirau puripkiti sidawa saraki. Los jugadores aún no han llegado. Así da va a caer cabeza con Tijaraki. Saranta aquí por Iyari con otras diapositivas. Así da aquí por Iyari, Kabata, Saranta Ñataki y Atinta Wimpi. Vamos con la siguiente diapositiva entonces. Acá en Hiskasiñaniwa. Aymarat Sutincha Ñanis. Anchita Unhaskanwa Mapa Yanaka. Acá naira katanja computadora ukamo untana Castilla runja. Kwatha Aymara runja Sutinsta Waraktanwa. Amtasiptati hilata kuyaka kamsatansa uka computadora uka take jaimaranaja hilata edin yenaptasiñani kamsatas ukamawa sawaitanwa atamiri ukamawa masina atamiri uka unaira katankaski ukarusti yakayara ki uka celular uka takisti yakapanja kanakira ki aronja yakapan celular hawa hawaliki sasinsa arsunya utkakira ki celulara uka hamaita sitaskas pawa ukatja Aymara runha satara kipi hausanya hawa hangkwastich ilili hawa hangwalikiti sasinsa arsuraksnaw aksanha kalkan akabilatevin chakatawa isnati hausanya chakaita kamsa ya kepan luntata si utkakiraki kan wali pon luntata nagasapki kan amuyam pisar nakanya katarak luntata sipkasma hausanya hangkwasti aka atamiri amakis. Vamos con otra diapositiva, así Sayari. Kuna Arunakas
Amuita, sí, bueno, ya. Kunsa aka arunakat amuita, sasino asita. Vamos a ¿Qué comprendes, qué entiendes por estas palabras? Ukawa ajá. Kumana kunasati yathatiri uka aru istapta hanko uyara pas ukarsa. Castilla arunja kunsa amuyasikta. ¿Qué entienden por yathatiri? Hilata edin kunsa amuyasiktas. Investigador. Ukawa ma investigador. Investigador. Ukah machak aruna kaskarki naira hinasa llama averiguador ukam aruna ka utkirita. Kwachaha kitina kati hukam sumayat hathap hupana kaha investigador. Ma investigador kamsatas pasak aymar arunha yat hatiri. Así es. Ya arura ki mai Jamoka. sapakan unistaski hamoka. Kunsa amuya sipta hilata kuyaka uka arutha. Hamoka kunsa sans munpacha. Kitina kasa yatisipta. Dibujo. Hanukasti, fotografía. Fotografía, ¿no? Para la fotografía, una imagen o un dibujo en Aymara, jamoka. Jamoka. Ukatja kan jama jamoka utkaskaraki chakpachan. Hay una imagen, ukasti jamoka erige. Bueno, el fotógrafo o el dibujante ya es el jamoka erige. Al fotógrafo decimos entonces jamokeri, a una foto, jamoka. Yathatiri, investigador. Ukama akansa main maya paya kimsa warokerina casa jamokerina casa utkaskaraki filateri. Tu cuida ya está aquí, vamos con otra diapositiva. Ahí está. Hichaja akha aymarat sutinjara kinyan. Unihtano ma pa jamoka ukat kamsata pajas aymararunja. Mayaja ma kuyakitawa awastia akan ha micrófono aitasesina. Wali yatias pochava muy ataja kamsata achi aymaranja. Periodista hisnai castellana ron aymarat arut kamsnaksa. Humana karura kiwa hama ukat hayanap tawa hama ukat khipanaja. Yatiri ukama ukat kuyakitaja. Hilata Edwin Laimesa ukakipkaraki humasa yatiri is karaktau hilata. Ukat ha unhas karaktano maisa tokan hama reglas atawa ka castellana runja. Ukat aymaransti. Chiqanchiri. Chekanchiri, Chekanchiri. sequeña sapjarakiwa, ya kasutina gambis unistas karakiwila. Kabawa saranta way hayari, ya puni pachajan aquí puni saranta yari, saranta taira hilata Vidal, barca chida kukabaja, akabarura campe akawakichau tukeñani, ya tratap japoniñani, amui kipap japoniñani, aymara rutsa, ya tichap japoniñan, sulikara karsa sidaw barakaro, sanita harakta hilata Vidal pachau tapjatiste. Saranta hanya nukumaha hilata kujaganaka kumanaka hamuit apharakuma utanaha am taptinen akar hanira kizat kayata ha sasin sa kumanaka sapharakisma. Kisin kama hilata din hutiru dua arus kiptas kanyani hukampi aymara rutha yatin tas kanyani. Kabagyo hilakulakaraka daraka peja ya kauro kabaya, ikisin kama.